Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaying Bishar Meghalaya High Court haga arpauterik ulber arjar khat kendai kalapan kesan yo ba pendap bortiau Saibon kumu Presiden Badai Hok jongga kun New Trap National Awakening Movement hadian bau ba Adelbert Nongrum ubalong u MLA ba Morway jongga ne ke parti ula kamtrai ya ke jinglong Presiden jongga khnam daga ba pen kesan hakmat ka Election Commission of India ba ka khnam kala yap bat kamshim latre kampura shu kum ka sengsan pertai ha jela hapo ka jingyalam jong ba pendap bortiau Saibon uba pendap bortiau Saibon haba kren shakilat patai kubor ha ka arpsan terik ulber arjar kha kandai ha ka jingyalang ka balalong ha Shillong Press Club ulayatu ba ka khnam kan pha da ka jingtho show Chief Electoral Officer jong ka tanat election ka sarkar jela bat sha ka Election Commission of India ba kan shim ya ka ni ka rai bala penmi da ka High Court kum ka jing pentip man ha khat khandai kari trong liu bunai mila file daga case high court but sisdan hi ga khat khandai kare hadin mila file da high court kala ai ka sim ka hearing ha ka arpho kare trong liu bunai but hadin mila file gani kani kari ka rai ka ba kani kari ka rai ka ba ka high court kala ai ba ngan puli ya kani kembalong meanwhile present position of petitioner number 2 as it exists shall be maintained. Furthermore, he shall be at liberty to act as such till next date before the bench. Modifications, alteration on motion. Kani ka krensai pamut ba ka present position jonga petitioner ka exists as it exists shall be maintained. Ka pamut leban penne yang akum bakalong untuk musya. Furthermore, he shall be at liberty to act as such till next date before the bench. Kabamut, hang ni ba ngadam ya kapor, ngadam ya ka liberty, bangan sign form A form B, lani ngadam sign form A form B, kacang katung karai jongi nakasisi. Kani kali ka court order kamangiyo manaka apa perlu. Tehenrei kumpakalong mentah pan hadirin mengina file mengiyak case kabamut ketuki form A form B di basan ni nakaliang jogo group jong ba dilba. Itu ki lalong nalan baik. Kaya ka response view ano Chief Electoral Officer how fi ai sa Mangila ai kopi su te kiki ong ba ngi ngidang consult ya ka commission election commission halor bede bakni mata tenre ngaso mon pan ba ka election commission hi kamla wan simrai de kumai pan haba lambi de court order lada kile kuno kubalang against kalau kulang in violation ya kani ka order jang court ba kalong contempt hak by day bat ki election MP baka kun New Trap National Awakening Movement hapo ka jingyalam jong uba Adelbert Nongrum kala sei madanda uba THS Boni kum ukertong ban aireng na Shillong Parliamentary Constituency uba pendap bortiau Saibon ulaong baka khnam kan sa pharu da ka jingtho show Deputy Commissioner ka East Khasi Hills uba longru ha ka jukopor returning officer khnang ban pendam no ya ka kerteng jong uba THS Boni namar baka khnam kamsim la penyeng kertong MP Satya hakani ka election siya ka Lok Sabha. Di laksan ba Adelbert ba Boni yung inong priyang candidate so. Nomor pi ni sutro ba i parti i betang sitro. Kabis yung ngiran bes tahanot Shillong ba hanya mata. Kami si bladat pi remlot ki candidate kanam. Ke kam dan jingmot bangin priyang bangi su ba yung ileran jadi kandidat ini lah menurut security dengan so ya apa nama penyiar kertong kaya MP election. Ini ka order kelami nama fi ka tu ka order ke ba I na election commission neutral felt kalau keren saya either resolve amicably or through the orders of a competent court. Ban au mania penbaik amicably kemudian show nila alek court. Berkat court order kelami ke Shillong kunta.